Dėmesio, dabar ne šokio pakartojimas, o už tai, kad Vytenis erzina visus šokėjus. Siurprizas jam, dėmesio į ekraną. Я бы сказал, что это проблемный человек с очень специфическим, паскудным характером, потому что нервы у него ни к чертовой матери, мании величия полно, внутренне собой жутко не удовлетворен, имеет огромную массу энергии, которую он сконцентрировал внутри и уже сублимировал, хотя внутри горит вплоть до такого, что вот к нему чуть прикоснешь, он взорвется к чертовой матери. Упертый до баранообразия. То есть если он считает что-то вот так, попытаться его убедить, ну, насильно, может быть, можно, но все равно будет считать так, как он считал. Мало того, человек, который может быть изобретательный, достаточно яркий, потому что у него почти взрывной темперамент, и со склонностью к откровенно выраженному экстриму, причем даже еще и педантичный. То есть такой человек может видеть в других людях мелочи, нюансы и очень паскудно к ним привязываться. А чтобы от него избавиться, его легче застрелить, потому что уговорить не получится. Vyteni, ar yra nors šiek tiek tiesos šiame reportaže? Aš tikiuosi, validolio neprireikė. Miela Rūta ir Andriau, kur jūs matėte karalių arba prezidentą, kurių charakteris būtų kaip avinėlio? Aišku, Markas Lučinas yra absoliučiai teisus, absoliučiai, ir aš jį kviečiu į mano rūmus, į juokdarių komandą, jis čia puikiai užimtų puikią vietą. Taigi žadu jam nedidelį atlyginimą. Gerbiamas Vyteni, jūs norėt pasakyti, kad visi talentingi žmonės yra priekabūs, tokie smulkmeniški, kimba prie visokių mažiausių smulkmenėlių. Jaurus tokie. Aš noriu pasakyti, kad iš smulkmenų susidaro mūsų gyvenimas. Ir jis taip ir susilipdo. O jeigu leisite, aš truputį grįšiu prie Tinos ir Tado. Dar ne. Dar ne. Dar neleisi? Dar ne. O man atrodo, Vyteni, kad... siurprizas jums. Iš tiesų tai buvo, tiksliau, Markui buvo rodyta ne jūsų nuotrauka, o... Štai ši. Pažįstate? Kaip gaila, man atrodo, kad Daniutė karalienė būti negalėtų. Jinai per daug švelni. Aš tai pavaldyčiau. Galvas nukirstumėt visiems. Dabar papasakokit, ką manot apie Tinos ir Tado šokį.